imbaraga z'umwuka w'Imana. Hanyuma urangije kuwubona wakoze iki? Wamenyesheje abashoferi cyangwa se kondakta? Ntabwo twagombaga kubamenyesha kuko twari kubarereta abantu, icya kabiri hari nijoro cyane rikabije. Ubu rero tubahaye ikaze abakunzi bacu bakuramya TV1, tureka tubahe ikaze namwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, mugakora share, mugakora comment. Ibyo byiza cyane, muraba agaciro, turabakunda cyane. Kuko mubizi channel yacu bakuramya TV1 ifite ingingo zigera muri 3, ingingo z'ibanze tugenderaho. Ingingo ya mbere ni ugucaha, ni uguhugura, ni ugusubizamo abantu ibyiringiro. Udafite ibyiringiro turakubwiye ngo ejo ni heza. Wowe ucitse intege, wowe wihebye, icyo nakubwira 90% by'abatuye isi bahisemo uburyo bwo kubaho mu buryo bumwe, kandi iryo ni ryo kosa rikomeye sosiyete yakoze, rituma ku isi harushaho kubaho imibabaro ikomeye. Kuko abantu badasa ni nako badashobora kubaho mu buzima bumwe. Mwene data, niba ufite ikibazo wihangane, ejo hawe ni heza. Nakubwira ngo wihangane, ejo hawe ni heza. Dutangiye amakuru yacu, hari inkuru imaze iminsi ivugwa hano hanze. Twararinze ngo tubanze tuyishakire ubucukumbuzi, tubanze dushaka amakuru yizewe kugira ngo tuze kugeza ku bakunzi bacu amakuru yizewe, amakuru atarimo ikinyoma. Hari inkuru y'abasore b'abakongomani baherutse gufatana umutwe w'umuntu ku mupaka wa Busia, baturutse mu gihugu cyo mu Rwanda. Twatoje amakuru kugira ngo tuze kubagezaho inkuru. Hari benshi bibaza, aba bantu bari hehe? Aba bantu se baracyafunzwe? Aba bantu se basanzwe bagurisha imitwe y'abantu? Aba bantu se? Twavuze ngo tubazanire amakuru yabo, tubabwire uko byatangiye. Tudatinze, nagira ngo mbabwire iyi nkuru idasanzwe y'aba basore. Mwumvisha abantu bayivuga mu buryo butandukanye, abantu benshi bayiganiriyeho. Ubundi iyi nkuru yatangiye ari kuwa 4 tariki 21 z'ukwezi kwa 11, hari saa 1:30 ku mupaka wa Busia, umupaka wa Uganda na Nairobi, Kenya. Ubwo mu masaha yo mu Rwanda hari saa 12:30. Ubundi no nkuru yacu dushatse kuyitangira, byatangiye ari kuwa 3 nko mu masaha ya saa 8. Abasore bagira isafari nk'uko abandi bose bagira isafari, batekereza kujya mu gihugu cya Kenya. Baragenda bakatisha tike hariya mu Nyabugogo ku modoka kuri kampani yitwa Trinity, isanzwe itwara abantu kabisa, imodoka itwara abantu neza. Ni agence nziza cyane, zitwara abantu Nairobi, zitwara abantu Kampala, zitwara abantu Juba, South Sudan. Aba basore, uyu musore afata imodoka kimwe n'abandi, imodoka iruzura. Bigeze nko mu masaha 9 n'igice, mu masaha 10 gutya barahaguruka. Imodoka irahaguruka nta kibazo, bose abagenzi bafite ibyangombwa, bafite imizigo yabo. Imodoka iragenda. Bigeze nko mu masaha saa moya gutya, bagera ku mupaka wa Gatuna, umupaka w'u Rwanda n'Ubugande. Abasanzwe bakora ingendo murabizi, bava mu modoka bateza visa, berekana ibyangombwa kuri boda, barambuka. Imodoka ifata inzira ndegu z'i Bugande, baragenda. Bigeze mu ijoro, umuhungu arasenga. Ndagira ngo mbabwire uburyo byatangiye. N'umugabo arasenga, Imana iramubwira. Hari benshi bibazaga, ese uyu mutwe yawukuye? Ubundi yarasanzwe asenga. Noneho arasenga, amara gusenga, Imana imwishurira ipepu riri mu bwoko bw'umutwe w'umuntu.
ni ukuvuga ngo ni satani, ni abakozi ba satani bafashe umutwe w'umuntu bawukoresha kipepe, ariko mu buryo bw'umwuka ararihamagara riza mu modoka abandi bantu batabibona, ariko kuko we yari mu buryo bw'imbaraga z'umwuka ararihamagara, ryari rihari n'ubundi ariko ritaboneka kuko ryari mu mbaraga za satani. Arihamagare rero arifata rero riragaragara, abantu bose bararibona. Noneho amaze kurifata bararihisha, ariko muri ibyo zose yari ari gukora, abantu bano bashinzwe, shoferi na bagenzi be bashinzwe gufatikanya muri serivisi zo gutwara abantu, babagirira amakenga, barabihorera, babereka ko hari ikintu bakenze. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo yitwa Alexis, ni umuyumbe kabisa, ni umukozi w'Imana. Turagira ngo tubahereze ukuri kw'ibi bintu. Ba bantu ntibagira icyo bamubwira, ntibagira icyo babwira bagenzi be, babona barakomeza baragenda urugendo. Hari mu ijoro, bigeze nko mu saa 11 z'ijoro, bagiye kugera ku mupaka wa Busia. Bagiye kugera ku mupaka wa Busia, noneho ba bakozi barabihorera, baragenda batangira gukuramo imizigo yose. Ni ukuvuga ngo abantu babizi, iyo bageze kuri boda, umuntu wese akuramo umuzigo afitemo indani mu modoka. Noneho imizigo iri harya hasi mu modoka hasi, shoferi na bagenzi be nibo bayikuriramo bakagenda kuyicekinga. Ariko kuko kera bari bakenze uwo muhungu, yari yicaranye n'undi muhungu. Abantu bazi ziriya modoka za Trinity, ni ukuvuga ngo uhereye imbere ukagera inyuma hagenda ari intebe ebyiri. Noneho inyuma ni waba intebe imwe kuri rwa ruhande rw'inyuma, kuri wa murongo w'inyuma wose. Urumva uwo muhungu wa Alexis yari yicaranye n'undi mugenzi we, nawe umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamasisi. Noneho urumva bagiye gusohoka, kera shoferi na mugenzi we baba babwiye polisi ati bano bantu hari ibintu bafite, none turashaka ngo mubasake turebe ibyo ari byo. Urumva Alex we yari yabifashe ari mu buryo bwo gusenga kandi no gutabara. Noneho abandi bo bashakaga kumenya uyu muntu yafashe iki, cyangwa se uyu muntu ibi bintu ko twe tutabizi. Nuko noneho Alex batangiye baramusatse. Amare kumusaka basanga afite umutwe w'umuntu. Ikibazo kiba kirabaye. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ikibazo cyatangiriye. Nuko bagera ku mupaka, bahise babazenguruka, abapolisi, abasirikare, bazana imbwa, bazana abasopa, ibintu birakomera. Umuhungu wari urimo urasenga wahamagaye igihe ko hatabaye abantu, abona ibintu birakomeye. Ariko mu by'ukuri iyi ni kesi ikomeye cyane. Iyi ni kesi ikomeye cyane. Turaza kubereka amategeko uburyo hano umuntu ucuruza ibice by'imibiri y'abantu, cyangwa umuntu ngo wihesha ikintu cy'undi atabiherewe uburenganzira. Ni ukuvuga ngo bano basore icyaha bashinjwa ni ukwihesha ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira. Ni ukuvuga ngo bihesheje umutwe w'umuntu, nyiri umutwe atabahaye uburenganzira. Nuko nicyo cyaha bashinjwa, kandi gihanishwa. Turaza kubereka ibihano bikomeye, namwe murabyumva. Niba kwihesha ikintu cy'undi, ushobora kwihesha nk'inkweto y'undi muntu, itegeko rikaguhana. Nimba ushobora gutora itegeko, hari ukuntu rihana umuntu
nimba watoye ikintu c'undi muntu wamara ukakibika, iyo bakigufatanye ntabwo bavuga ngo nagitoye, ni ukuvuga ngo itegeko riguhana ko wabitse ikintu c'undi kandi wagitoye. Itegeko rero ryo ntirigendera ku bitekerezo twe dutekereza. Ni ukuvuga ngo ico nico caha bashinjwa kwihesha ikintu c'undi batagiherewe uburenganzira. Nuko polisi irabazunguruka batangira kubasaka, nuko barangije basanga afite umutwe w'umuntu. Ni ukuvuga ngo bahise bahita bafata ya ntebe yari yicayeho abantu babiri, bafata n'undi wari uri ku ruhande wa gatatu. Barebye ibyangombwa byabo basanga bose ni abakongomani, ariko barebye abantu uko bagendaga baganira mu modoka, abo bagenzi be ntibari bazi ko uyu muhungu yafashe ico kintu. Nuko barangije polisi iraza, abasirikare baraza, barasopa imodoka yose barayeza, abantu bose akajagari karaba, abakenya baraza, abagande baraza, ibinyamakuru bikomeye za Citizen zo muri Kenya, za KTN, ibinyamakuru byose bikomeye bya Nairobi biraza birabazunguruka. Abahungu babona ibintu birakomeye. Alex kuko ari we warafashe ico giheko araceceka, bamufatana n'abo bagenzi be batatu araceceka. Bigeze indani, bageze muri kasho, bageze mu nkiko, polisi yatangiye kubakoresha iperereza. Batangira kubabaza ati ni gute mwihesha ikintu c'undi muntu mukoresheje uburiganya? Ni gute mwariganyije uyu mutwe w'uyu muntu mukawutwara? Ibo noneho babashinja kugurisha ibice by'abantu. Alex arababwira ati jewe nasenze Imana inyereka igiheko, kandi mwebwe ivy'ibiheko timubizi, none nagifashe, nico kibazo cabaye. Nuko babaza bagenzi biwe, mwebwe bimeze gute? Abo bagenzi be baravuga ati twebwe ntabwo. Nuko noneho babagejeje muri polisi, za CID ziraza za Nairobi, barangije barabicaza batangira kubabaza. Uyu muhungu Alex arababwira ati jewe nije wafashe uyu mutwe, ariko mu by'ukuri uyu ntabwo wari umutwe, zari izindi mbaraga ariko ziri mu bwoko bw'umutwe bateze umuntu. Aba bagenzi banje rero ntibabizi ko byagenze. Noneho CID iravuga ngo uyu mutwe tugiye kuwufata noneho tuwutware Nairobi, bagende baje kuwupima mu kigo cyabo gipima kikamenya uyu muntu yapfuye ryari, yishwe n'iki, nicyo kintu yishwe nande, icyo kintu bashaka. Ariko ikibazo kirimo gikomeye, urumva Alex yakoze kuri uwo mutwe, yakojejeho intoki, kandi ibyo ni ibintu bigize icyaha, ibintu bigize icyaha. Mu by'ukuri abantu bagomba kumenya ubwenge, kuko iby'umwuka ntibirebeshwa amaso y'umubiri. Iby'umwuka bimenya abanyamwuka, ntabwo abanyamubiri bashobora kubimenya. Niko na Bibiliya ivuga ngo abanyamwuka bashobora kurondora abanyamubiri, ariko abanyamubiri ntibashobora kurondora abanyamwuka. Ni ukuvuga ngo Alex afite ikibazo gikomeye, kuko ntabwo abanyamubiri bashobora kumva uburyo yahamagaye umutwe atagiye kuwutaburura. Hari abantu benshi bakomeje kwibaza, bakomeza kutwandikira batubaza, ese uyu muntu Alex ni muntu ki? Uyu muntu ayasenga? Mu by'ukuri abandi batangira no kubesha ngo ntabwo ari umunyamasengesho, ati ni babandi basigaye babesha abantu. Mu by'ukuri
uyu Alex ni umunyamasengesho, abamuzi kabisa, umunyamasengesho w'ukuri. Gusa ibi ngibi yabikoze atabitekerejeho cyane, nicyo cyateza ikibazo, ariko yari umunyamasengesho kandi n'umunyamasengesho by'ukuri, n'abandi banyamasengesho bakomeze bamusengere azave muri uriya mugozi. Hari n'abandi bakomeza kwibaza, ese uyu muntu cyangwa ni umwicanyi, akora gahunda zo kugurisha ibice by'abantu. Mu by'ukuri ntabwo ari umwicanyi, nta nubwo agurisha imibiri y'abantu, ahubwo ni umunyamasengesho kuko yabisobanuye. Turaza kubashyiraho video yiwe muze kumutegera mwumve uburyo abisobanura. Kuri ubu rero aho bigeze, Alex bafungiye ku mupaka hariya nyine Busia, baracyari muri polisi. CID nayo yagiye gushaka ibimenyetso, ni ukuvuga ngo ni uko bimeze kabisa. CID yatwaye wa mutwe Nairobi baza kupima, nabo baracyari hariya Busia. Ni ukuvuga ngo turacyategereje, nitugira andi makuru yabo tumenya tuzayabagezaho. Ariko bene data, abantu bagira ubwenge bakora ibintu by'umwuka ariko bikore mu bwenge. Tuzakomeza tubikurikirana. Murakoze cyane. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment. ntabwo ari uwacu kuko ni imbaraga z'imyuka mibi ya shitani zafashwe. Rero kubera ko twe twazifashe ziratwitwirirwa, ariko ntabwo ari uwacu. Ubwo uvuze imbaraga za Satani usobanuye iki? Bisobanuye ko ari imbaraga z'abarozi, imyuka mibi ya Satani iva ku mbaraga. Ntabwo ari uwacu kuko ni imbaraga z'imyuka mibi ya shitani zafashwe. Rero kubera ko twe twazifashe ziratwitwirirwa, ariko ntabwo ari uwacu. Ubwo uvuze imbaraga za Satani, mu mbaraga z'umwuka w'Imana. hanyuma urangije kuwubona wakoze iki? Wamenyesheje abashoferi cyangwa se kondakta? Ntabwo twagombaga kubamenyesha kuko twari kubarereta abantu w'icya kabiri, hari nijoro cyane rikabije. Ubu rero